We are now on the third Wednesday night or third session on our topic on the signs of a maturing believer. Nga ti topic tayo is, he is guided. Idaldalan isuna, wano pa iturong isuna, by a set of biblical rules and principles. Okay? Now, doing the right thing is not always easy. You agree? Ti panangaramid, ti usto kakabsat, han nga kanayon nga nalaka. But it is worth it. Wrongdoing invites unnecessary problems and troubles in your life. No di kamali ti aramidem, bale in-invitaram dagiti problema kan troubles nga sumangbay iti biyag mo. So would you rather do wrong nga later on, kakaasi kantong agsarsarapa kadagiti troubles and problems as a consequence, or uray narigat aramidem latan de right? Which one? Wrongdoing or do right? Shout your answer. Didoy. Really? Didoy. Didoy. Dakayan ta Zoom. Amen. Dakay diti Facebook. Do right. Very good. Now, often, the person who does wrong, DJ tao nga, DJ wrong ti aramidan na, either does not realize the consequence for his action. Han na makita DJ agbali na consequence di aramid na, hence, immature. Right? Or maybe he is aware of it, but does it anyway. Hence, foolish. Ulitin kakabsat, the person who does wrong, jay tao nga aramidan na DJ kamali, mabalin nga han nga ngamin mabigbig, noan niya iti agbali na consequence. DJ nga inaramid na. So we call that person immature. Ngayon, mabalin nga isuna, amo na meten, DJ consequence, DJ mading obraen na, but we'll do it anyway. So what do we call that person? Foolish. Iso nga kakabsat, it is very important as Christians na matitiyapo for us to grow in the Word of God. Ma-realize tayo the role of God's Word is central in our lives as God's people. Gaputa kayat tayo nga aramidon ti right, kayat tayo ti agrow, kayat tayo nga masursuro, iti apagiso, kasi ti biyag tayo dati, biyag ti kinakillo, biyag nga adayo iti yapo, disobedient kiniapo Diyos, itan namati ka, kayat mo nga masursuro, agrow iti instruction ti yapo, kat you now live in righteousness, and walk in the right path, and do the right thing. So, anang ordida kakabsat, the role of God's Word is central in our lives. Kaya, DJ lang ti pinaka-point na deti topic tayo. As a Christian, dapat kat surutem iti sa utiapo. We must grow in the teachings of the Word of God. We must not allow the desires and dictates of our carnal nature. Hantay palubos, nga digiti tarigagay, kan diktar iti nainlasagan nga katatao tayo, kat impluensyaan na tayo, no isut mang dominate kada tayo. Now, tapnon ti kasta kat makita yung absat, nadagdag sa dito yung verse. Romans 12:2. Romans 12:2. Okay? Romans 12:2. The Bible says, and be not conformed to this world. Dayjay tinaggapuan tayo nga biyag na ilubungan under the influence of the society. But the Bible says, be ye transformed, mabalbaliwan kayo, by the renewing of your mind. Mabaliwan ta panunot mo. So, mabaling nga dadigiti ti ammom usto, ngemhan gayam nga mayataday ti Biblia. No agmature ka,
Maadal mo ti Biblia, i-forsake mo, DJ dati nga amom, ket adaptarem DJ kuna iti Bible. Deta ti transformation ti life ti Christian. Hanga ti transformation nga physical appearance lang. No, di ka transformation from the inside. What happens? The mind is renewed. Masukatan, dagiti han na usto nga ugali, han na usto nga panunot, han na usto nga prinsipyo. So nga no sika natangken ti ulom, hang ka grow a Kristyano because di kinatangken ti ulom, han mo nga awaten, han mo nga i-accept, di sa utiapo, hang ka grow. So uri na bayag ka Kristyano, hang ka grow because you do not accept the teachings of the Word of God. Renewing of your mind that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So, before we go to the points, dapat ma-realize tayo deti nga banag. Okay? If you will go home tonight, deti ko matpaysa nga ma-remember mo, ma-realize mo, and you will always remind yourself about. Nga ana, ti will ni Apo Diyos kakabsat ket good, anat ka na sa unti good. Naimbag. So, no naimbag, maitid na ti pagsayaatan. Right? Hello? So, adu dagiti, desisyon mo nga ti among pagsayaatan ngayong pagdaksam. As a Christian, know the will of God because iso ti naimbag nga mangitid ti pagsayaatan. So, I am here as your pastor to teach you the will of God. Amen? Okay. What else is the will of God? Acceptable. Do you know what is acceptable? No, acceptable, di ka na yung illustrate ko kabsat, kas lang kumanunangan ka, no, di kinan mo ket madit pa nagsaad na ijay sikmuram. What happens? What happens? Agdulo ka, right? Amen? What does that mean? No, adda inaramid mo, ket saan nga pagayatan iti Apo, kas kalang nangan ti may nga banag nga later on, madinto ti saad naging ka. Ngem ti sa uti Apo acceptable, kaya't nga sa wen, no isu ti sinurot mo ken inaramid mo, the will of God, awantot pagbabawyam. Do you understand? So, again, it's not always easy to obey God, to do the right thing, but as a maturing believer, you must learn to accept the Word of God and apply it in your life. Are you with me? Dakay nga young Christians, amen? Hanga takay kayat mo, DJ sa uti Apo ti surutem. It's your rule, standard, and principle. And then the Bible says, the will of God is not only good, acceptable, and what else? Perfect. Pag sinabing perfect, isuti maitutup para ka. What is fit for you as a Christian? So han nga amin na ba nag-fit king ka? Like for example, no babae ka, han nga amin nga arwat para king ka. You must see what is right, acceptable, and perfect for you. So ti Biblia, ti mangibaga, no anyat dapat badom nga kas babae. For example, kung ti Biblia, sika nga babae hamo nga isuot di pang lalaki. Kat sika nga lalaki, hamo isusuot di pang babae. So no young believer ka, kat manggag mo day jay, anat aramidem, ibeleng kong tungaro, di kita pantalon kon. Why? Kasi panlalaki yan. At da iti suot nga pang babae. Kuna na ti Bible, modest apparel, long dress, data ti kuna ti Biblia. So if you are a maturing believer, you will struggle. Dito ti pag-struggle am. Jay panang surot mo, day kuna iti sa utiapo. Now, those Christians who do not want to give up their behaviors to adopt the Word of God will eventually live. So, DJ ko na ni Pastor John, the message na, why people leave the church. Why people leave the church. And if you will leave the church, it would be one of these three reasons. Based ka DJ in lesson ni Pastor John kadatay di last year. Malagip yo? Number one, you were not born right. So it is very important that you examine yourself if you're truly saved.
No at the member iti family yung nga di makita kakabsat ti changes ti biyag na, evaluate them, examine them, no save mo't lang. Because ti maysa nga pudno nga naisalakan at the evidence of change, life, and transformation. Kung ano di Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So no makita, mga kasla, awan changes ti biyag mo, mabalin nga han na pudno iti encounter mo, hamo pudno nga inawat ni Jesus Christ. Mabalin nga simurot ka lang di sinner's prayer, mabalin nga maibuyog ka lang ta napintas nga grupo iti HBBC, and you like the family, but you do not have a genuine salvation, genuine conversion. Kaya hindi ka makasabay. Because you do not have the real life. So you were not born right. Malagip yung kakabsat, di nga lesson. So nga ita nga gundaway, examine yourself if you're in the faith. Di kiti anak tayo, let us continue to examine them. Uray bagada nga inawat kong Jesus Christ idi. You know, it could be, but we have many testimonies like that during their childhood, simurot that the prayer, may kabesa that the answer nga, tumatay ka langit pa panam kasi inawat mo Jesus Christ. They can memorize the answer. But only God can bring the genuine conversion in the life. Nakita yung kabsat? So very crucial dito. You have been born again. Saved ka. Nakita Zoom, saved ba kayo? Are you sure you are really saved? Have you truly accepted Christ as your personal Savior? Nakita Facebook, are you truly saved? How about you here tonight? Are you truly saved? So there will be an evidence of changed life. Sigurado dito kakabsat. Ngem no awang makita ma-change life, ala kakabsat, kuna na ta Bible, you will know them by their fruits. You are not judging, but God gave you the reason to care for the person. Awang makita nga bunga. So go to Him and help Him, maybe hanga save, so deal with Him about salvation again. Hello? Next, kuna ni Pastor June, why people leave the church? They don't believe right. Ibig sabihin, ura isursurum ti Biblia kakabsat, sa bali ti pamati na. Sa bali ti panunot na. Sa bali jay prinsipyo na kakabsat. Kathan na may give up day jay nga pamati na. So when the pastor preaches, amen siya pagsang-ayon sa kanyang kagustuhan. Ngem no mai-preach ni pastoran, di kitay lessons like cheerful giving, na ulimiking kakabsat, gaputa sa balit pamati na ti giving. So they don't believe right. Eventually, they will not endure and last long. How could you last long no di may preach kat kontra iti pamati? You will not last long. So they leave the church because they don't believe right. May katlo, they don't behave right. And if you would confront them, handa magustuhan kakabsat, so what? Handa ka niya give up jay behavior nga na inlubungan. Worldly lifestyle. Hello? Kati Bible kakabsat, no mai-preach for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So pasat na amin, DJ, maibaga nga wrong detar aramidem kabsat. Deti ti kuna ti Biblia, hana dapat kasta ti biyag ti may sa Kristiyano. So when you have a church like that, when you have a pastor like that that preaches the Word of God, unashamed and fearlessly, kat no submissive ka kat kunam unag paiso, isut ko na ti Biblia, surutek, you will grow. Ngem no hantayo nga surutan digiti sa utiyapo kakabsat, we do not accept digiti Word of God, we are not willing to renew our mind, adupelang tinainlubungan tayo, we will not grow. So makita yun, deti point na, deti lesson tayo, nga ti maturing believer, kat makita mo nga, guided, kat hanganalakat mangi-guide ti tao. Kan kastamot king ka amum ti bagim, no adda aspeto ti Christian life mo, nga agi-struggle ka nga obey. Are you with me? Perhaps tonight, of all the preachings you've heard, kada kayo nga who have just been a part of the HBBC ever since,
ti live stream tayo. Mabaling nga dadanang nangagyo nga lessons nga na-i-preach for the past Sundays and months. Kat makitam, ano di, jay preach ni pastor, darigat di jay nga aramiden, agi-struggle ka nga agobay. So if you struggle in obedience, agkararag ka ganapo Diyos. Ket kunam apo, dahito iti ko na ti saom, dahito iti katwiran ti panunot ko, dahito iti rason ti panunot ko, but I will obey your word. So help me, give me a submissive heart to obey your word. Kasi nung nag-obey ka di sa utiyapo kakabsat, you begin to mature. Amen? Isang uri na bayag tayo nga makikimgimong adupay dagiti hantayo na aramid. So nga dapat kakabsat ag-grow tayo. Okay? Inot-inot. Alright. So now, you got the whole point, ha? Naalayo di Jayan. Hello? So, let us mature, let us grow by obeying the Word of God. I-allow tayo the biblical rules and principles to guide and govern our lives. Okay? Amen? Okay. So, itatagakabsat, a believer who is guided by a set of biblical rules and principles, okay? Makitam kenkwana, digitoy nga several things. Number 1, he practices the habit of meditating God's Word. Defy ko, that a point ko idi last week. He practices the habit of meditating God's Word. Tilang point kay bagak dito kada kayo kakabsat, dua. Number 1, the personal quiet time. Sino kada kayo kakabsat, iti mangi-practice the personal quiet time. Okay? Zoom. You are practicing personal quiet time. Amen. Amen. Very good. Very good. Okay? Nuhan nyo pa na i-practice kakabsat. Dakayan ta Facebook, say amen if you are practicing. Go ahead. Go ahead. I'm reading. Pastor, I am practicing personal quiet time. Okay? Now, apay ng aming kakabsat, because habits, ano di ko nadan, sow and act, reap a habit. No, aday naramid mo nga may sangabanag, ulitem tumanen, agbali na habit. Yes? So, ano kas pagariga, nag-devotion ka ita, ag-devotion ka man tumbigatan, personal quiet time. Agbasa ka man, Bibliam to sumarunon. DJ inaldaw nga pa nangaramid tayo, Brother Jacobo. Agbalinton nga habit mo. Kat no habit mo, sow a habit, reap a character. Ikabil yung data AV. Sow a habit, reap a character. Agbalin nga, kababalin mo di diyay. Kahit nga sawan, saan ton nga nalaka, uray sa dinot papana. Say, ingkat Manila, ingkag bakasyon, agubra ka, yan naman ti pakaipurpurwa ka. Basta agriing ka, umuna, makisarita ka ganapo Diyos. Agbalin na kababalin mo na Kalang ti arig na, saan ka makarwar nga mapan, kadigiti turungem, no dim inyo na ti personal quiet time. Next, sow a character, reap a destiny. So I would like to stress the importance of personal quiet time here. Because the jagmat mature nga believer, gaputa, he is being guided by the Word of God. Central jay Biblia ti biyag na, therefore, paset daytoy panag-meditate ti Biblia, not only once a week of his life, but every day. Okay? So basahin tayo kakabsat. Everybody read. Sow and act, reap a. So, no di mo pa inrugi, hamo pa yung habit. Irugi mo, tapnog, bali na habit mo. Next, sow a habit. No, pinagbalin mo nga habit mo, tiag personal quiet time, agbalin to nga kababalin mo. Okay? Sow a character, reap a destiny. Do you know what destiny means? Di pangiturungan na king ka, di nga habit mo. No, ti habit mo kat bad, pangiturungan na king ka, destruction.
No ti habit mo kat godly, pangiturungan naging ka, good success. So, develop a good habit. And what is that habit? Practice the habit of meditating God's Word. Amen? Now, another point kaya stress ko kada ito pa nag-meditate the Word of God is, dito pa nagdengeg ti sa utiya po. Romans chapter 10 verse 15. Romans chapter 10 verse 15. It says, 17, I'm sorry. Romans chapter 10 verse 17. Romans 10:17. Yan, everybody read. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, kasano-kano nga di pamatim ket tumaod. In our case, grow. Anat mang sibog. By what? Hearing. Sabali jay reading. Sabali jay hearing. Ijay hearing, at damang i-explain ken ka to give the sense of the Word of God. Now, make it a habit to hear God's Word. Praise the Lord. In the HBBC, we have 3 solid, strong, meaty preachings every week. Bigat ti Domingo, malem ti Domingo, Merkoles ti Rabii. Kada kayo nga college and young career, Friday night. Kakabsat, no inatendara mamin detoy, ket ada notebook mo. Ada mo lang notebook yo, amen? Okay? Notebook mo, ada ballpen mo, ada Bible mo, ket agi take down notes ka. You have a note. The thing is, you're listening, you are reading from the screen. They may flash. You are writing it. So, ada nga ag-retain keng ka, di mang mangigam. Kat di pa nagdengeg mo ti sa utiapo, saan lang nga makabang-ar ti kararwam, no di kat makagain ka ti new wisdom. Mabaling nga mapalagipang ka, dagiti nagkuranga mo no nalipatam, nga makagain ka, kat kunam, wow, kas lang adda itim pa-realize ti apo kanyak kada di message ni pastor. Adda na ibaga ng statement nga talagang dakkel tinaganoan na kanyak. Amuyo, deti message ko ti cheerful giving iti Sunday. Adda may nga kabsat nga new believer. Kat namit ko isuna this week, kat kunana mong pastor, nasa Iraq ti message ti cheerful giving. Nasa Iraq. Kat pastor, 4 months pa iti utang ko kunapod Diyos kunana. See? They nga aramiden na nga action hangang angaw. Kasano kakabsat? Nga anat gapuna, they nga aramiden na. Why? Naggapuan na, what was the driving force? Di pa nagdingag na ti preaching. So just try to imagine. You just don't know. Kada kayo kakabsat, di mo lang amuno anyat mamisam. Kada di mesa nga gimo nga di ka nagdingag. Hello? So it's a good thing. So they make it a habit to meditate God's Word through your personal quiet time. Kundi pa nag-attend tayo kadagiti services tayo. Now, for example, hamo na attendan di service for some providential reasons. Han na maliklikan kakabsat nga gapo, hang ka naka-attend di gimong. Hanlaan nga detay panagpa-attendance no diket you would want to listen it back. Ti pagsayatan na ita at the live stream tayo. Ti pagsayatan na ita at the website tayo. So, din namisam, dinggek mangkit di. Amoy yung digiti Bible study ti Saturday. No handa maka-attend kakabsat, dawatan daki ni Benjamin. Benjamin, itad mo man kanyak tay link tay lesson ni pastor, idi Bible study, dinggek. Handa kaya tamamisan kakabsat, digiti lessons ko ti Bible study. So, these people are hungry to grow in the Word of God. Amen? So, no, at the maysa nga, you are motivated about in life, it should be di pa nag-grow ti Word of God. Maka-excite digiti material things. Maka-excite digiti urayam nga paspasang petem nga pinorchase mo Shopee ken Lazada. Ngem no adda dapat nga mang-excite king ka ti panagbiag mo. It should be your excitement to grow in the Word of God. Amen? Okay. May kadwa kakabsat. Number 2,
A person who is governed by God's word uses the word of God as his sword to gain victory. So, impakita kada kayo the last time, nga datayo nga Christians, we are soldiers of Christ, ket adada dagiti enemies that we face every day. We have Satan, we have society, ket naipakita kada kayo dagiti several nga beliefs, principles, mindset ti society. We have atheism, ang namamati ka na po Diyos, reject the Bible. We have materialism, that is a tendency nga mangi-consider nga dagiti material possessions and physical comfort ket mas importante ngem dagiti pagayatan ti Apo, dagiti na espirituan nga bambanag. That's materialism. Hedonism, the pursuit of pleasure and sensual self-indulgence. So, balikan nyo, nang runa kada kayo nga youth, balikan nyo dito yung topic, review nyo, that once and for all, you must deal with those things in your life. No, dada areas ti biyag mo nga compromising iti world, when no compromising ka detoy, you have to deal with it and start to form a conviction and principle based on the Word of God. Kunam ko matibiyag mo. For example, kang kailang example. Okay, listen to this. Sample lang kayo. May panggap ti materialism ken hedonism. Now, iti Monday, nagpintas ti lesson nga in-share ko ti Hawaii. Kunat, awan ti maibilang kakabsat nga true riches ti rabaw ti daga. No Christian ka. No unsaved ka, riches digiti material things. Ngem no Christian ka, ti true riches mo at the day heaven. Hello? Your house, your possessions, your savings are not true riches. Take note. So, Pastor, no hang nga true riches digito nga material things. What do you call them? We call them resources. Hello? Did you know nga digito'y makita yun, like digiti makali, digiti agminminas. What do you call that? Riches? You call that resources. Deta kayo nga naggapuan, deta ulo ta balay mo. Jay kayo nga nagpukanan da. Do you call that riches? You call that resources. Nagbalin nga balay. So, when the tree becomes a house, does it become a riches? No, it is still a resources. Numaawatan nyo deta kakabsat, nakamaymayat nga plastar ti panunot. Tapnon jay pusom haan nga guyuden digiti na indagaan na banag. You keep your focus straight. That's just an example, ha? May panggap ti materialism ken hedonism. Deti kapilya is a resource that God gave to us. It's a stewardship. So, therefore, listen. Kita nyo kapsat. No, dagiti material nga things. I don't care no manok ka doon nga kwarta, kadakkel na nga balay, kapintas na nga bambanag. No, dagiti nga banag kakabsat ket resources. So, what are you? Hello? Are you with me? Dinggan nyo absat, importante deti nga mindset as far as deti topic ta is concerned. No, digito'y nga bambanag ket resources, anata yung arod? Stewards. Iso nga kuna ti Biblia, we are stewards. So if you're a steward, what you have are resources from God. So, now, how can you translate your earthly resources into true riches? Are you with me? Follow me very closely. Kasanum nga rod nga i-convert. Digiti earthly resources kay patalag ti Apo king ka ngagbalinda nga true riches. Now, deti di ko na ni Jesus Christ, lay up treasures in heaven. Where moth and rust does not corrupt, deta ti true riches, hanamapuuran,
Saan nagdapo, saan nga aglati, saan nga matakaw. Deta ti true riches. At dadjay langit, isong ano Christian kagat naawatam deto yung kakabsat, kat nagplastar yan ta panunot mon, okay kan. Uray gabsuunan na kani apo ti ado nga material things, protected jay mind mo, kasi nagplastar iso na iti focus kan perspective na ti panagbiag. Adot Christians kakabsat, nga no bumaknang, wano rumang ay materially matagilid, kasi hana nakita dahito yung abanag. Kat no agigrow ka ti sa utiyapo, maadal mo, dapat part na dijay, renewing the mind. See? Hello? Oh, dinagmayat itatagakabsat ako ng Lord. Deti gayam kat resources. Thank you. Well, technically, mabaling nga ibilang tayo kakabsat nga riches, but not true riches. The true riches tayo adadya langit. Spiritual blessings, kung na Ephesians, in heavenly places. Isong ano steward ka ti focus mo, to lay up treasures in heaven. Lay up treasures in heaven. So that whatever you have is from God. You're a steward. I am willing to share it because I am laying up treasures in heaven. O, dinagmayat no naawatan tayo day jayang kakabsat. All of God's people say? Tay may katlong aruden, tapnon di kastak at... before that, inkaman ni letter B. So, a maturing believer uses the Word of God to live victoriously. Okay? So, kasano tayo nga mapagbaligyan ni Satan, deti society, kan deti self tayo, deti carnal tayo. How can we overcome? Digiti nga bambanag. Okay? Kasano kakabsat? A maturing believer uses the Word of God, Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Okay? The Bible says in Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Paunay kan? Natadtadem ngem kampilan nga agsumbangir ti tadem na. So no makaliklik ka, di umuna nga panakaiwayat na, di ka makailiklik, di pa nagsubli na. Kasi two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Pag gidyatan natin soul and spirit, how can you see the space between the soul and the spirit? Pero ganon po, talagang ati sa utiapo no may kasaba, umukuop. Jay pusom talaga tira na kumbaga, imuryan na kat ipakita na kakabsat, ti usto nga condition ti biyag mo. Kalati pa nang i-preach ko la itayang kakabsat, amok ka ti Holy Spirit, kasarsarita na ka. Kasi jay i-preach ko kakabsat, napaka-biblical yun. Tell me if what I told you was wrong. Nakapaka-biblical yun. Diba? Ti true riches tayo, heaven. So what do you call these things? Resources. Why? You're a steward. So what? Anak ko na jay? And is a discerner. Anat discerner? Kaya nakakabsat nga ibaga. Amo makat, kaya na nga amirisan, kaya na nga dete, i-expose. DJ, uray limit, kaya na nga i-expose kakabsat. You see? Discerner of thoughts and intents of the heart. You can fake it, but the Word of God can, penetrate your heart. Isong ako na de Pastor Amain kay kanay bagbagan ni Pastor John, preach the Word as it is to men just as they are. So whoever you are, I will preach the Word of God just as it is to men just as they are. Because you are a man, I am a man, we are all men, we are human. We need the Word of God to help us. Nga mangtulong kada tayo, nga makita tayo, kat ma-discern tayo. Kala ko doktor. Ti doktora, dausaran na, nga digitay tool, apparatus, takitaan na numasikog ka, di jayen. Ultrasound, makita na, upat tinagyan ti tiyan mo, misis. Nakapuot ka pa eh. We can only make a guess. Makapugtuan tayo lang ng DJ, ultrasound can reveal what's inside.
The Word of God is a spiritual ultrasound. Abaling adda ka dito yung agdingdingig, adda ka dito balay yung kakabsat. Ngem habang adingdinggem, katiapo kasarsarita na ka, ipagpakita ti Apo, tipod no nga naguneg tabiyag mo, if it is right or wrong. And as a Christian, anati ko natin itay damo, do what is right. Not wrongdoing because you will reap consequences. So, he uses the Word of God. Ngayon, deti maturing believer kakabsat, kat usaren nanti sa utiyapo nga basar pagibasaran. Isu ti standard na, amen. Hanga ti lubong ti standard tayo nga Kristiyano. Remember that. The Word of God is our standard. No standard ko na tayo kakabsat pagibasaran, pagrukodan, to discern good from wrong, truth and error, and to prove what is acceptable to God. Mabaling at dapelang, dagitay santay maawatan pa nga bambanag. Santay pilitan, no han na pa'y kaya, di panunot. No anya, di kabailan tayo nga maawatan ti sa utiapo, awatan tayo. But as we grow, the Lord will help us understand deeper things in the Word of God. Unti-unti lang. Slowly, but surely. Ngam usaron tayo ti sa utiapo nga mang discern. May kadwa, Ephesians 6:17, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Usaron tayo ti sa utiapo to deal with what? He uses scriptural verses to deal with anger. With anxiety. Sino kada kayo kakabsat, iti madama, detoy iti condition ti biyag mo. And you feel you are defeated because of your anxiety. So anat aramidem, digiti sa utiyapo ti usarem nga kampilan. Nga mang break dito nga anxiety ti biyag mo ket mapatured ka gapo ka digitoy karkari ni Apo Dios. Anxiety. You use the Word of God to deal with bitterness. Mabaling nga dada digitoy tao nga likliklikam. Wano adda digitay karuba kakabsat nga dim kaya nga makisinnabat. In that situation ko nam, Apo, help me. Nga ma-overcome ko dahiti nga banag iti biyag ko nga awan ko matilikliklikak nga siyasin no man na tao. But I can face them because iti pusok, there is no grudge. Amum no awang grudge. Sumukot, awan lang di ba? Makiminggel kang as if nothing. You know, kat kunana di Bible, be careful lest any root of bitterness spring up, therefore defile the rest. But defile ka, no, the bitterness na puso. You use the Word of God to deal with burnout, with complaining, with critical spirit, discontentment, discouragements, egotism, materialism, fear, envy, doubt, and many more. So as a Christian ko nam, Apo, I'm honest before you, search me, O God, and know my heart, no, da digiti madikanyak ipakitam. Kat no ma-realize mo, digiti nga mading ugali, digiti sa utiapo, isuda kakabsat, iti pang defeat mo. If you remember, there was a series of lesson I preached to you long months ago. Sino maka-remember the title na? Awa makalagip. Da kahit Facebook, ada premyon at makalagip in relation to this. Series of lesson. What is the theme? I give 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The topic is scriptural swords. Scriptural swords to deal with your problems. Scriptural swords. O, agin inism kayo, amoy siguro ito nga mabayin kayo nga mangipukaw. Scriptural swords to deal with spiritual battles. Di ba? So in minay sa maysak, ana digiti verses nga pang deal tayo ti anger, anat verses nga pang deal tayo ti bitterness for discouragement. So balikan nyo dayjay kakabsat and live a victorious life. Number 3, makitam deti agigrow ti sa utiapo, what happens? Not only that, but number 3, he is able to teach it to others. Underscore the word teach. Ti agmat matura Kristiyano, gigrow kakabsat,
Kat sa gaputayap apply na the Word of God ti biyag na, kaya na nga isuro ti sabali. Nga haan nga theoretic, di pa nang isuro na, no di kat applied. Sabali di theoretic nga i-share mo ti Word of God ti sabali, theoretic meaning to say, you know the Word of God, kat ma-share mo, kaputa isot ko na ti Biblia, ngem mo pa napadasan di life mo. Ngem sabali, di i-explain mo ti sabali, di ko na ti Bible, nga in-apply mo mat biyag mo. For example, narigat mo nga isuro ka digiti anak tayo, iti panangted, no di tayo mat mangmangted nga faithfully. We cannot teach faithful, cheerful giving to our children if we ourselves are not faithful and cheerful in our giving. Amen? Ngam no cheerful givers tayo. Kaya tayo nga isuro ka digiti anak tayo. Ammo tayo nga isuro ka dakwada dayjay nga practice. Kasi na-i-practice tayon. Hala nga nakita tayo di blessings na ngem gaputa daytoy ket sao iti apo. Amen? So kung ano di 2 Timothy chapter 2 verse 2, transferable truths and the things that thou hast heard of me among many witnesses, digiti nangigam, the things. Ano deti things? Digiti adal ti Bible. That thou hast heard of me, what will you do? Commit thou to faithful men. Nga digiti faithful men, no awatan da digiti nga sursuro, ket pagbiaganda, amen? So nga da kayo nga single career, young career, married career, nga young, ken college, DJ series tayo Friday night is a Timothy seminar. It's like a Timothy. Pastor June is our Paul. Kadeta nga verse ni Paul kasalsarita na ni Timothy. Okay? Ni Pastor June ti Paul, I am the Timothy. Kayong mga young professionals, I am training you to become faithful men and women of the church. So nga digiti nga teachings are vital, major, adut minor issues. Ngam digiti major issues, iso iti dapat number 1 nga maawatan nyo. Hanga dete, pagbalinan nyo nga dakkala issue, digiti minor issues. You dwell with the major issues first. And later on for the minor issues. So digiti nga mayad adal ti Friday night, so nga permi nga kabsat ti panangikalik, o rin ni Pastor John, kunana nga rudkat, unay kan anak ko, api hamo inraman, digiti senior adults kunana. Dapat uri digiti na bayag ang miyembro, mga ganda deta nga impreach mo kunana kanyak. Kat ko nagpasabalin to lang kasi sabali di approach ko kadigitoy kasla adding ko, sabali mo ti approach ko kadigitoy natataangan. Kat baka si kantulatan pati mangipreach kadakwada sa ako ko na. Kalputa ka level na. Ngam digitoy basic kakabsat. Kat da kayo ti sumarsaro na dito. So dapat amuyo digita nga sursuro. Why? Because da kay tumot ti mangisuro ti sabali. Who shall be able to teach others also. Kasta kakabsat ti church, dagiti adal ti Biblia becomes the culture of the church. Ti church kasla community kakabsat. Oh. Kaslang kumano, digito'y anat naganan, digito'y pag-exercisean, digito'y bikers, digito'y basketball, the coach. So ada isursuro na nga principles. Kat sinuman kakabsat nga mga adopted principle, all together, they become a community. Kastimot deti church tayo. We are a community of believers who believe and behaves and practice the Word of God. Iso nga deti church, haan nga deti a place to go to. Deti church is an integral part of your life. Dala mo ang pagiging Baptist mo wherever you go. Hello? Just like you bring the name of your family wherever you go. You see? So nga, agbaling kayo nga faithful men. And you know, agbaling kayo nga fat. I'm not saying that you will gain weight. You know, faithful men are fat people. You know that? Faithful, available, and teachable. That's what it means.
Faithful men are fat people because they are faithful, available, and teachable. And I'm looking forward nga kayo nga next generation iti HBBC Ministries, young couples and young professionals nga umuli kakabsat. Kaya't agbaling kayo nga faithful men and women in the church. People whom God can bless, can entrust with greater stewardship and resources for His glory. Amen? Iso nga mo yo, deti lesson tayo nga series nga maturity. Kasi deti lesson tayo kat maturity. Kat maragragsakan na kasi one after the other, mafo-form tayo dagiti lessons. You know what happens? Dakay ti umuna nga kasla pakayad adalan na when no pakaipalpalagipan na, because eventually da kayo isuro yun to ti sabali. You will teach these principles to others. Amen? Okay. So, impart God's word to your family. Mangrugi tayo ti pamilya tayo, dagiti anak tayo. To your friends. Maragsakan nagtitestimonyo, dagiti agasaw ni Aldrich kini Irma, kung nadagat pastor, we are starting to share dagiti maad-adal mi kengka kadagiti friends mi. That is discipleship. Okay? To young believers, hantay kayat deti Hebrews 5:12 nga pagbanagan tayo. Everybody read. For when the time ye ought to be teachers, ye have need that one, what? Teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become as such of have need milk, nagsubli kay matikin na ubing-ubing. Kat dapat mangisursuro kayon ti young believers, da kayon ti makaibaga kadakwada ti usto nga panagbado, da kayo ti makaibaga kadakwada ti usto nga panagserbi kinapo, maisuro yu kuman, ngem nagsubli kay ti kinaubing-ubing, di kad, kat sublianan tayo manen, let's go back to lesson 1. Lesson 101, as need of milk and not of strong meat. Hantay kayat dayjay. Amen? Lastly, ilipas ko nga sa next topic tayo no Wednesday, okay? Next topic tayo. Anat makita tayo kadijay, agi-grow ti sa utiapo. Number 1, he practices the habit of meditating God's word. Number 2, he uses the word of God as his sword. Amunan, nga usaren ti sa utiapo nga pang-overcome dagiti struggles na ti panagbiag. Amen? Hanggang nalaka nga maupay kasi nasurusurunan ti makilaban through the word of God. Number 3, he is able to teach it to others. Amuna meten nga isuro ti sabali. So maikapat nga marka, they grow the word of God, maturing in the word of God. Number 4, he is truly blessed and is a blessing. He is truly blessed. Makitam nga daking kuana, tinaisang sangayan, pudpudno nga bendisyon. Amen? Pudpudno nga bendisyon. Kasi na amin na bendisyon, kat bendisyon, ada bendisyon na makaperdisyon. Ngem deti kat pudpudno nga bendisyon. Anat adaking kuana nga bendisyon. Letter A, God's wisdom. Gapo kadeti sa utiapo, agbalin isunan nga nasirib nga Kristiyano. Ti wisdom nga daken kuana nga i-practice nan kat saan nga tay human carnal wisdom. No di kat God's wisdom. Adaking kuana ti sirib. Adaking kuana ti mind of Christ. Adaking kuana ti panunutan ti Apo. Okay? Amunan ti agplano nga saan nga kala DJ na baknang nga maag di Bible. Nga kunana ti sarili na, okay, nagbannog ka ti ado nga tawen, ado nga naurnong mo, ita, mangan ka, uminom ka, agragsak ka, happy. Kunan niya po Diyos, thou fool. This night, their soul will be required of thee. Ngem no Christian, amunan ti priorities na, wisdom. Amunan ti priority na no Domingo, amen. Amunan ti priority na no Wednesday, that's wisdom. Amunan ti priority na when it comes to His treasures, wano di kitay material things, material, earthly, temporal treasures, or resources, we call it.
Amuna ti priority na ti talent. Amuna agbasbasang agpaisong amuna iti priority na. Agtrab-trabaw amuna ti priority na. Di jay ti wisdom na kapsat. Jay will of God. Number 2, nga blessing nga daging kuana, God's favor. Nagmayat ako na ta Psalms 1:3, He shall be like a tree planted by the rivers of water. Amuyo iti kapsat, that is Psalms chapter 1, makitam ti two paths of life, dua nga dalan ti biag, God's way or the way of the ungodly. So nagturong ka ti way of the ungodly, okay, ano the way of the ungodly? Those who choose to live ungodly have decided to do life without God and will reject His word. Anay kang kanunti sa utiapo, tela takayat na't sinurot nan. That is an ungodly way. So anat mapasamak, two outcomes. The blessedness of the godly, the emptiness of the ungodly. Amom, di lang mo kapsat, di giti ungodly. Ure ado ti sanikwada, there is emptiness. Backsliders, there's emptiness. Di giti backslider ka kapsat. At the emptiness ti biyag da handam experience, that is Psalms 1:3 nga, He shall be like a tree planted by the rivers of water, bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth, handam experience di jay, no backslider ka. Because that's for the person who chose to live God's way. Blessedness. And thirdly, answered prayers. Numagnakati sa utiapo, anati blessing nga daging ka, answered prayers. And number 4, you become a fruitful Christian. You become a fruitful Christian. Nabunga ka a Kristiyano. So, let us wrap things up. Amen. Okay? Ti lesson tayo. What is our series of lesson? Ano ti series tayo tayong kakabsat? Signs of what? Spiritual maturity. Ano tayo topic number 1 tayo? He is guided by the principles and rules of God's Word. Ano di nakita tayo kakabsat nga karakteristik day tao nga gigrow. Iti sa utiapo, number 1, he practices the habit of meditating God's Word. Number 2, he uses the Word of God as his sword to gain victory. Amunan nga usaran ti sa utiapo, nga pang-defeat, dagiti struggles na ti biag. Number 3, he's able to teach it to others. And number 4, he's truly blessed and is a blessing. So, intay itong ti topic number 2 to no Wednesday. Palubos ti apo, or maybe this coming Sunday, ngem sapay kumata nag-retain ka datay detuin kakabsat. So, I hope this message, and I pray, nga dito sa utiapo, nga topic number 1 tayo, has left a desire and inspiration. Tibiyag tayo, kadagiti sasaw itiapo. Amen? Okay. So, tuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. All of God's people say, Amen and Amen. Dear Lord, thank you for our lesson tonight. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to study Thy Word. Ket, Apo, daytoy nga saom, daytoy nga topic mi Apo Diyos ita, isukuman ti agbalin, nga turong ti biyag mi o Apo. Adupay, dagiti dapat nga maadal mi, nga magyaman kami, babaan, kadagiti preachings, in-inot, slowly but surely, ag-grow kami, Apo, kadagiti sasaom. Nagiti kakabsat, nga hanpay nga giprak-practice ti personal quiet time. Sapay kumata mang rugitong bigat, i-practice dan ti ag-devotion. And kararag ko, Apo, nga kada kami, masurusuro mi nga usaran dagiti saom, nga pang-overcome dagiti temptations, dagiti troubles, dagiti trials, ti panagbiag. Agbaling kam nga natibker. Saan nga nalaka, Apo, nga maupay? Saan nga nalaka nga ma-defeat? Katulungan na kami, itadigito, mabalim tumutin nga isurot sabsabali. Katulungan, Apo, kararag ko manen, this coming Friday night, digiti young career and college students will attend on our third night of the conference.
And Lord, tuno Sabado, digiti men, timiting mi Apo. And lastly, we know that as a result, you will truly bless us and we will become a great blessing. Thank you, Apo, digiti nga naadal mi. Ket kwam ti gloria kandayaw. In Christ's name we pray. Amen and amen.